امسال در دانشگاه طریق مرکز ملی تستی 8 اختصاصی نو به قید گرفته شد که از روی معلوماتی که از مرکز ملی تستی به دانشگاه وارد گردیدند، علاقه داوطلبان این اختصاص را نیز انتخاب نمودند. و باید گفت که دانشگاه با 32 مؤسسه تحصیلاتی عالی میانه عمومی و 18 کارخانه و تشکیلات و کمیته و وزارت‌ها برای تجربه آموزی شرطنامه همکاری دارد و در دانشگاه 3 کافدره متدیکا فعالیت می‌کند و در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی 3 فیلیال این کافدره نیز فعالیت دارند و این سال در نظر است که در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی باز 2 فیلیال کافدره متدیکای تعلیم را تأسیس دهیم. همین را گفتنی هستیم که دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده 12 مرتبه میزبان مهمانان خارجی گردید در همین دوره و ماه ینور شورای بریتانیای کبیر با راهبری بخش آسیایی دنیز ریدینگ، راهبر دانشگاه نرویج تام کیدلز و کارشناس بین‌المللی لیزامن به دانشگاه آمده فعالیت دانشگاه را وابسته با آموزش زبان‌های خارجی به خصوص زبان انگلیسی با فعالیت دانشگاه شناس شدند و بهای خیلی بلند دادند. ماه ینور هیئت ریاست دانشگاه لکنوی جمهوری هندوستان و دانشگاه تشریف آوردند که در این زمینه یادداشت تفاهم میان دانشگاه ما و دانشگاه لکنوی جمهوری هندوستان بسته شد و 2 مرتبه دانشگاه میزبان سفیر فرانسه خانم الزا پنیول گردید که وابسته به روابط بین‌المللی، وابسته به همکاری‌ها برای آموزش زبان فرانسوی، تبادل دانشجویان و تبادل آموزگاران و صحبت با دانشجویان بخش زبان فرانسوی برگزار گردید و ماه می باشد سفیر بریتانیای کبیر بر ایرلند شمالی خانم کیتلین سمیتون به دانشگاه تشریف آورد که در این وابسته به اول از فعالیت فاکولته‌های ترجمانی و آموزگاری زبان انگلیسی دانشگاه شناس شد. بعداً به کافدره‌ها محصول فعالیت علمی و تعلیمی آموزگاران را تحلیل نمود و این چنین در برگزاری هفته زبان انگلیسی نیز اشتراک نموده به دانش دانشجویان ما وابسته به آموزش زبان انگلیسی بهای بلند داد. کشورهای خارجی سفربر کردند و از اینها 3 نفر به جمهوری چین، 6 نفر به جمهوری ژاپن و 3 دانشگاه و 13 نفر به دانشگاه امانژالوف سرسن امانژالوف جمهوری قزاقستان و 4 نفر به دانشگاه برست جمهوری هند برای تبادل اکادمی سفربر گردیدند و در آزمون المپیادهای بین‌المللی دانشجویان ما نیز فعالانه اشتراک می‌نمایند. در دور جمهوریوی دانشجویان ما که 8 نفر اشتراک کردند وابسته به آموزش زبان کوریایی نطاقان زبان ژاپنی در دانشگاه اسلامی روسیه و تاجیکستان 2 نفر دانشجوی ما جای اول را گرفتند و در دور آسیای میانه که در قزاقستان برگزار گردید این دانشجوی ما جای دوم را گرفتند و در آزمون نطاقان زبان کوریایی باشد که در دانشگاه ما برگزار گردید جایهای اول یکم، دوم و سوم این چنین 2 جای افتخاری را دانشجوی ما سزاوار گردیدند و در آزمون کل زبان چینی دانشجوی ما جای سوم را در این آزمون اشغال نمود. در دانشگاه با 4 دانشگاه خارجی کشور و شرطنامه ها به امضا رسانید و همچنانی که گفتیم سازشنامه با دانشگاه لکنوی جمهوری هندوستان، تمدید شرطنامه با دانشگاه زبان‌های خارجی شهر سمرقند و با
донишгоҳи Кембриҷи Британияи Кабир ба муҳлати 3 сол созишнома баст ва инчунин ба донишгоҳи Нижегород низ созишнома яъне шартнома ба имзо расонид ва дар маркази миллии тестӣ ба қайд гирифта шуд. ин ихтисоси забони испанӣ, забони англисӣ омӯзгор, забони итолиёвӣ, забони англисӣ омӯзгор, забони итолиёвӣ, забони англисӣ тарҷумон ва таҳсилоти томактабӣ омӯзгор ва веб-журналистика. боз ду ихтисоси дигараш забони англисӣ, забони арабӣ омӯзгор, баъд забони форсӣ, забони англисӣ омӯзгор. ҷалб намудани довталабон ва донишгоҳ шумо ба равияи омӯзгорӣ дар назар доред ё ки дар маҷмӯъ? аслан ба равияи омӯзгорӣ. ба равияи омӯзгорӣ ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки 2 соли охир мана инҷо аз садорати факултетҳо ҳузур дорам. 2 соли охир довталабон яъне довталабон писар ба донишгоҳ бештар таваҷҷӯҳ карданд. Ба равияи омӯзгорӣ. Бале, мана ҳамин соли 2024 ва ана ҳамин солам соли 2025 ва шахсан ман худам шоҳиди як вай шудам ки дар ҳамин расонаи фейсбук як нафар аз як ноҳияи дурдаст писар ба донишгоҳи мо қабул шудааст ва бисёр ҳам шодӣ карда анамон ҳиссиёти худашро баён кардааст ки ба яке аз донишгоҳҳо дар мана ҳамин факултети забони англисӣ яъне забони англисӣ омӯзгор дохил шудааст ва бисёр бо ифтихор ҳам гуфтааст ки ман метавонам ки бо ин забон баъд аз оне ки хатм кардам бо ин забон озодона суҳбат кунам ва ба дигарон таълим бидиҳам. ва вобаста ба таблиғи донишгоҳ ки писарон ба донишгоҳ муроҷиат кунанд. мо ҳамчуноне ки гуфтем рӯзи дарҳои кушод ҳар сол ҳамасола рӯзи дарҳои кушод дар донишгоҳ баргузор мегардад ва роҳбаладоне ки дар ана ҳамин донишгоҳ фаъолият мекунанд яъне хонандагонро ба фаъолияти донишгоҳ шинос менамоянд аслан омӯзгорон мардҳо ҳастанд. дар донишгоҳи мо аслан омӯзгорон мардҳо яъне роҳбаладӣ мекунанд ва инчунин барои таблиғ намудан ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳатман омӯзгорон мардон сафарбар карда мешаванд ва дар ин маврид мо вобаста ба оне ки барои он ки онҳо писар ҳастану донишгоҳи моро қабул накунанд мо ихел надидем ягон маротиба яъне писарон бо бисёр ҳам бо як ифтихор донишгоҳи моро қабул мекунанд ва дар равияи омӯзгорӣ ҳам ҳамчунин аст ва ин сол аз ҳисоби донишҷӯ-писарон ки донишгоҳро хатм карданд дар равияи омӯзгорӣ ҳастанд ва онҳое ки тариқи буҷавӣ хатм намуданд аллакай роҳхат гирифтанд ва ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ сафарбар гардиданд ва ҳамчуноне ки гуфтем бори аввал соли аввал аст ки аз ҳисоби донишҷӯёне ки шартномавӣ ба донишгоҳ шартномаи донишгоҳро хатм намуданд равияи омӯзгорӣ аз ҳисоби инҳо 44 нафар ба муассисаҳои таҳсилоти умумии кишвар сафарбар гардиданд ки дар миёни инҳо писарон ҳастанд.